Yes, nk'uko ubibona rero ni inkuru idasanzwe, aho ari inkuru ikomeje gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, ndavuga nka YouTube, TikTok, ndakeka ko niba iyo ukunda gukoresha izo mbuga nkoranyambaga, iyi ari inkuru wakagombye kuba uzi utari buze kuba washidikanyaho ko atari iya nyayo. Nk'uko ubizi rero nanone tugiye kugaruka ku irushanwa rya UCI rikomeje kubera hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, by'umwihariko mu mujyi wa Kigali. Ni irushanwa ryatangajwe ko rizaba muri kino cyumweru, aho rikomeje kuba ryatangiye ku munsi w'ejo ndetse n'uyu munsi ryakomeje. Ufite amakuru menshi agiye atandukanye, niba wakunda gukoresha imbuga nkoranyambaga kuko nibyo bintu biri kugenda byakwirakwira ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Iri ni irushanwa rikomeye cyane rero nk'uko turi kubibabwira, nk'uko twabwiye ni irushanwa ry'amagare, shampiyona y'amagare iri kubera mu gihugu cyacu cy'u Rwanda kuri iyi nshuro, aho none ari ubwa mbere iri kubera mu gihugu, ndavuga ku mugabane wa Afurika, noneho by'umwihariko rikaba riri kubera hano mu gihugu cy'u Rwanda cyacu, nimba uri kumva iyi video uri umunyarwanda. Rero iki ni ikintu gikomeye cyane, aho ari byinshi bikomeje kugenda biranga uyu mukino w'amagare. Nk'uko tubacishijeho, ni ibintu navuga ko atari byiza, hakomeje kugenda hakorwa impanuka zigiye zitandukanye, ndetse kandi ni irushanwa rikomeje kugenda rirangwa n'ibintu byinshi bigiye bitandukanye, kandi nk'uko twababwiye ririmo abantu bagiye batandukanye, abanyarwanda, abandi bantu benshi bagiye batandukanye bo mu bihugu byo mu mahanga, ndavuga nk'Ubufaransa, Amerika, Ubudage. Ni abantu benshi bitabiriye iri rushanwa, aho kuri uyu munsi ryaje kuba ryakomeza, ryabanjirijwe n'umunyarwanda ari we waje kuba yatangiza iri rushanwa, ari we ndavuga ko ari we wahagurutse mbere. Nk'uko ubizi rero, iri ni irushanwa cyangwa se uyu ni umukino w'amagare ukorwa mu buryo bugiye butandukanye, aho ukorwa muri sisiteme ebyiri, imwe bita parato, ndakeka ko waba uyizi, ndetse n'indi ya sipuriti, aho hagenda haguruka umuntu umwe umwe, noneho bakaza kubara igihe yagereyeho, cyangwa se bakaza kubara igihe yakoresheje kugira ngo abashe kuba yagenda intera cyangwa se urugendo ruba rwateguwe, ndetse n'ubundi buryo aho bahagurukira rimwe bakaza kureba uri bugereyo mbere. Rero ni ibintu bikomeje kugenda bivugwa, aho kuri uyu munsi ari impanuka idasanzwe ibaye nk'uko twabibacishijeho kuri video yatambutse, aho ari umusore w'umufaransa wari gukata akaza kuba yahise akora impanuka. Nk'uko ubibona rero, hari indi sisiteme ya GPS, aho bagenda bakurikirana abakinnyi, bakagenda bareba igihe baba bakoresheje ndetse n'aho baba bari, ku buryo aramutse agize ikibazo yahita yihutirwa guhabwa ubutabazi. Nibyo rero ubona hano, nk'uko ubibona uyu ni umusore wari ukoze impanuka, noneho ubwo yarakoze impanuka nibwo ababishinzwe bahise bamwegera kugira ngo bahite bamuhereza ubutabazi bwihutirwa, bityo babe barokora ubuzima bwe. Ariko ni inkuru zikomeje kugenda zikwirakwira ku mbuga nkoranyambaga, aho ari inkuru tutakwizera, aho ari inkuru tutashimangira, aho bari kugenda bakwirakwiza ifoto bavuga ko uyu musore yahise yitaba Imana. Rero iyo ntabwo ari inkuru ifite gihamya, kuko nk'uko mubizi amakuru tubagezaho hano nuko ari amakuru aba yizewe, dukora ku binyamakuru bigiye bitandukanye, ndavuga ibinyamakuru bikora inkuru mu buryo bwanditswe, natwe tukazibasorera mu buryo bw'amashusho. Ndetse rero nta kinyamakuru, nk'uko tubibabwiye mu binyamakuru byose, nta kinyamakuru cyaje kuba cyatangaza iyi nkuru, cyangwa se bavuga ngo na UCI ubwayo nayo ifite imbuga nkoranyambaga igenda itangazaho amakuru, cyangwa se igenda icishaho amakuru, nayo ntabyo yaje kuba yavuga. Rero iyi niyo mpamvu tuvuga ko bishobora kuba atari ibintu bya nyabyo, ari inkuru y'igihuha, ariko n'ubundi byanashoboka, kuko nk'uko mubizi ni ifoto tubonye tuvuga ngo reka tuyibagezeho mu wa mbere. Ni ifoto itarakwirakwira hirya no hino, byashoboka ko ibuze kuba wayibona nyuma. Niyo mpamvu tuvuze ngo reka tubazanire iyi nkuru, cyangwa se namwe tubibereke mubashe kuba mwamenya ibijya mbere hirya no hino, by'umwihariko muri ibi bintu bikomeje kuvugwa, ndavuga muri shampiyona y'amagare ikomeje kubera hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Rero tugushimiye uwo twabanye, nta kindi twabasaba usibye kwibutsa gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana gatanu, kandi utajya ucikwa n'amakuru aba agiye atandukanye tugenda tubagezaho umunsi ku wundi, tubibutsa ko ari amakuru aba yizewe, nk'uko twababwiye tubikura ku binyamakuru bigiye bitandukanye bisura inkuru mu buryo bwanditswe, haba no mu Rwanda iwacu ndetse no hanze y'u Rwanda. Wagiye wakanda subscribe, uzaba uzi neza ko utazacikwa n'amakuru tugenda tubagezaho umunsi ku wundi, kandi nta kindi nakubwira, aho twabanje twabwira ngo goodbye, ukomeze kugira ibihe byiza kandi